Ko le peke u whakatapu ke a whiu e o tua mafi o tau lotonga. Whakatapu atu ki hena whiu tu mawon peko no whare wharaha mo o fo. Pia whakatapu ki a hoiki hamata apure. Pia whakatapu ki he kainga kotoa peo mo mea mai me ope. Pia ki mo tolo kotoa peo mo pou mai ki he ki ngau e koino ku whakahoko. Ka da moau ki u ki lave atu pe ki he ki whatongia na whakakato e ahoni. Ke ku tui pēnei lahi kau whakaongongo mai ki e o lai hopo a aku pe mo tiri lahi ahoni. Koe hangai de ki whatongia e ahoni a pia neu. Na e totonu peke u ofu e ahoni kakato. Kana o a pia neu ho kamatangau he ono. Hoko pe ono ku wau ku ngau. Ngau e pe fui hoa tolu. Os pe koe apea o foki mai ki hotere ki heni o whetom. Pea o lere o pigapo ko ofi fini lahi na e puna mai mea la eia neu. Tuku ngau e pea tuku atu me whanau. Me ngai whatongia whawhae o e ahoni. Ka e puna mai ke malere ki he hopo koe ne wā ope mo tirila pea mo he tongi tupe. Pike apu pe me malawa puna San Francisco pea ma hangatonu pe mea ki Stockton. Tau atu ki ai ku osi hong fulmata. Pea ma hope o no fo pe ki wharekai across the street me whare hopo whai pe ma ki kai ai lunch o ata. Pea ma no whai pe pia ma hu atu ki loto te peki asianga kakai. Pia koe manofo koe ia tari pe na asiange na os mahino pe asiange e niusi. Pia mo mi tia ke whai ngahi interview e ahoni. Pia koe mea nai hoko na e tonu ke whai hopo koe hopo nai whai wato no. Pia na mautoki interview pia mo e niusi. Koe laine ua. Pea whiwha siu ke asanga tiri la pa mo e ene whai. Koe mea nei hoko nei kai asiang he taha ia. Koe ku kau supporta pea aku. Ko nau tō pe nei asiang e. Pea asiang pea mo e niusi o tū peitua. Pea u huu marewa ki tua mo ko whiwhine o whawhiloa ki e kautaha TV. Pea koe mea nai hoko nai kore mai pe ke uare ai he halai ka mau interview pe. Pea mau mai tala ku trope keisi. Ku trope tirila keisi kato o ke te pautahang sai pe. Koe mea whai pe hao ke olunga ki whakamau he wato unoa ke whakapapaui na whai koe na ko toi fufo i loi ene taha. Kau nofo ki au ia no trope ke isi. Ka ausang ko ia ia. Ku tako o ku toi tolo ia ka auke. Peka pau te uriaki ai. Te uwhihi arewa. Ko uriaki hopo. Ospe interview ko whiwhine. Pea hoko atu mau interview. Pea ospe hono interview o ku pea o talangi. Ke hoko te interview ki kakai koe koe na i ai. Na kai pete asanga tahi he patoa pea mo e tongi tupe. Ko mau tolu pe ni kau support ko oku na mau i ai. Pea hoko interview ki ai kau kakare wau ki olunga aru ki whakamau au ki ai. Pea watu ki ai o ui mahu i mua pea alatu ki ai. Ko mea nei mahino
na ko keisi na kai drop ko tolo yange he pugela ha tiri la fremaki ko tala mai hanga tonen me fa mau pia ko au ko hopo tolo ki aho ua valu ko no katopa pia ko tanga e tu ko ai ma keisi ko be motili la ko interview ko na fai ko he New Zealand nai me ape ko na whakamatala ko he kamata ko me ape na whakamatala ko he lolotonga ko whanonga mai mo keisi ko ni ko me ata tau pe na whakamatala ko he New Zealand ni na kai toa me ke he pe te to e whau haloi ki ola tu moia o whakamatala he mitia ko me ko toa pe na whakamatala ta tau pe pia ko whakaamu pe ke ma whanonga pe mo tirila ke a hua walu sia ko ka mea e hoko ai mo matu ko ngai whakamore ko ni ko hala he vope ki ho tokato o te whai ai ngai whakamore ko ni neongo mana ko whenga tirila ea ke whamasiwa e au ka kou fia piau ke tu ha ke fai ngau ko ni pe ne ona ke mori ha ku peni uri ura ke taha I he tongi tu pe ka ku fia piau ko e ku ha o ngau e mai ki he fonua ki he feitu ko ni pe mo hoko palo parema ko ni pa ku tu pe na fonua mai pe mo e ki he kamata palo parema ko ni o mai ki ahoni ko ngau ko na ulere mau fai ko alo ni lau mai na ni fia ko os over mai na wa ta si o ki fa na mo kuna ka ngau pe hen mo tari ke hopo ni os pe ngau he ahon os fata pe mo hopo ko ni ua ki step hopo he ahon pu kai pe mo sea ki foke atu ki la ia pong o ki malolo ki break mo si o ke whanau mo whakamopuna o si pe hopo ai ma o tutun me whakamau ko he hopo o toloi ki haua walu o katopa pia ulere hi foki lalo o whare atu ki kau sapota koe nei lalo si nau lava mai mei Las Vegas lava mai mei he ngai whetu ke heke lere ange mei whauri ange mei heni mei Frisconi ha o mei ngai fitu ko ke California na si lava ange ko fa more pe na tol si o ange o popo ai hopo ko ni o lo tonga fa hoko os pe ya pa o rele mai pe me ai o tropo ko fine ki mala puna se no se ke ne foka tu ki la e he fini pe ki fatongi ai fini fa ta pa mo fatongi ki fa na o pe mo ne nga o o foka nga pong kau tangi alupe kau hafa ma popo ki nga to taheni kau toki puna pongi o foki o ki malolo ka toki hoko te alu pa ko pau pe ki u whakatata time ki u neongo pepe ko wheha state te uiai ka ko pau pe ke foki mai ke whaia mahopo mo tirila. O na whakakawa tirila e toi whaia whaahinga menua ke koe mea hoko te ma alu pekia koe whaigeka New Zealand nai eke mai pekapana ma iaia tirila pa mawhianga ngai he ono interview maua pa koe hae koe tita ko whiteu whikau ke tuku ke koe ni mea whai o kusini kai ha asi pa ngai kakai o awe ha fe anga ne ongo I ke awe si tau ia no family mo fafanga ke ne fana fe ongo I ha taha o alo kai ha asi mai ha mea ke o mai ke fafanga ke ne fana o ka off Peko eke mai ke te au he ni si fe anga hoko atu pe ko lote pe ka pai o se be mo kutang ikai ko stepula ki en
ste pua ko pau ke mau fononga pe ke a upe ko ha hangata anga e whenga ko ni ko me pe au ke ko me pe hoko te maalu pe ke whamauanga ke whai mai mea hono whakatonu pe ko ha mea ko hoko ka pau e aloa pio ngai pōpūra he kos mahino pe ko ni kau ngā ue na nau pay cash ta e toto ngi tax pe ko taha na ni ngā ue ake ai paanga o kui kai ko hane paanga na ni ngā ue a koe paanga ni haki e ka mai o ni whaanga ke whia pia ke kau support ko toa pe mo si lava anga ni nai tuku ho mo ua mo ki mo toko na pena e si tohi pe ta mai o fitu taki mai na mo si fia o pe ka kai ki tau fatongi a koe ka fai pe fatongi ta ka koe o fa malo atu ngai popo mo ngai lot ngai tapa ke mo ki to live ko ni fa malo atu i ngai to ngai maen o mo si popo mai ko ngau ko ni ko kamata pai kai to ho mui ha pe no ngata anga mo noi ko anga ko me apia ka ko ofatu tirila pe ki o ka mui mui te tau toi i Stockton pe a hua valu pe ai pe mo e tau New Zealand pe tau media pe mo to ko to pe mo fie mau ke mo kau he interview e New Zealand ai media ko ni pa mo mau ke tau whanga tai rewa e whai ngā whakawa ko ni mo whai he whiwhine ko ke tukua si ono loia ki ho tau kakai ko tala ko tokon ke masiwa ka tākoa ko si ono tuku tāmte e masiwa ka te whenga kita ke te ala he miliona o whatu a te moutou kai ke a fu e aroloa ko ki mea ko mai tu ke o mea mai e o pena e pe drop ke si pena e tala kai mutila ui he nei fo ko nga he ne ka nga we na na usaini I restaurant o ku te mau mo ki nau to ke nau asi he hopo kana ala te ni usi ke warehouse a nef o ku ia ka kai ia me umelele he nau ko nga ko ki mu ai warehouse ya parking e ni usi pe fava mata pa na hua tu ko puri a ka to ko na osi tu le ai kai ke tu ko ha lere te tau te hoko atu ki he ahua walo mai ka tu ko tau hopo ne ua o to mai ai ko ta fa ta no au pe ya hoko mai pa mo primilo se au fu ya ta hoko mai o ya ka ta te fo bi pa ta fo ko tau hopo tau a mo ni ki fatu fa ia hange na tau kai fu o tai mango o si puka tau te ka to fola he kata pe te ka te klasi o
tangi mo ha fua fai nga mea e fai. Ko iai ko ni ku malope ku whamamato ki whatongi au. Ka whamao popo se te ki California ki e lai o sio ke family. Ka tu mahino ka ko state te hokotia te te foi peke. O fa te moto ko pe me mai pe. Fa ta o tua. Kene ki fai o ta whamama. Toi ho pa ma. Toi mai hakai o fie matamu a mai. O na ona to kai ma ho ka ta au ma i me ana ta ai o ngau i. Mo me a